These people have a lot to talk about. They just don't know it yet. In a minute, we'll show them that they have more in common than they think. Hej alle sammen. Tak fordi I er kommet. Thomas, vil du stille dig der? Og Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på Vinkelhøj 8 i Viby. Før I flyttede ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske. Det er rigtigt. Ja. Fodbold i haven om sommeren. Og... Det kan jeg lige forestille mig. Ja, præcis. Vi laver igen. Mathilde, vil du komme herop? Hej. I to har faktisk stået over for hinanden før. Okay. Men der var I 12 år. Og de var i en rugbykamp. Okay, ja. Kampen endte i øvrigt 42-0 til Askes hold. Tak for kampen. Ja, tak. Inger. Mathilde, den nat, du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var Inger det første menneske, du så. Var du min jordmor? Nå. Det var så fint. Kan du huske det? Anna, i 2012 er din mand ude at løbe en tur. Pludselig falder han om med hjertestop. Ja. Heldigvis er der en, der reagerer hurtigt og redder ham. Knud, vil du komme herop? Tak. Godt at hilse på dig. Just below the surface, a total stranger can turn out to be someone you're actually connected to. Det er godt et stykke tid siden. Someone who rouses forgotten memories. Like the very first kiss. Someone who reminds you that you're not alone. But that somebody else also has a bulldog named Prebin. Someone like Thomas, who put out a fire at Vibeka's place. Vi er så taknemmelige for, at brandvæsenet kom så hurtigt. Someone you've been gaming with for years, but Kender I to hinanden? have never met. Altamon, mød Lil Salt. Det er løgn. Du er topfraggeren. Jeg var fandme kendt den anden i 3-4 år, uden at nogensinde møde den anden, eller se den anden før. If we approach each other, we might find out that we share the same destiny. Rana og Maha, I kom til Danmark fra Syrien for 4 år siden. Dorit og Jan, I har en lignende historie fra 2. verdenskrig. Jeg har prøvet at være flygtning, og jeg vil aldrig glemme det. Det har betydet usigeligt meget. Og Rikke, det var din oldefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund den oktoberaften i 1943. It's easy to mind your own business. It takes a little more effort to mind the community. But doesn't the feeling of having something in common, something that connects us, make it all worthwhile?